Yes kabisa, nizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport. Yes, muri akanya rero munyemerere tukiganira ku makuru y'Iburayi. Amakuru y'Iburayi se hari kuvugwa iki? Ni ibiki biri kugenda bivugwa yo za transfer kugenda zivuza ubuhuha? Ese bimeze bite? Byose nibyo tugiye kuganira kuri CBRS Studio Sport. Cristiano Ronaldo yatangaje kwazaza muri Al Nassr. Ese yatangaje iki? Yavuze iki? Dore ko mu minsi yashize bari batangaje yuko ashobora kuva mu ikipe ya Al Nassr. Ese bimeze bite? Vinicius Junior yamaze kuba asaba imbabazi. Yasabye imbabazi ku ikarita y'umutuku yahawe nimugoroba bakina ikipe ya Valencia. Ni ikirarane cy'umukino bari batarakinye kubera ibiza. Ariko Vinicius Junior yaje kubona ikarita y'umutuku ku minota 79 ariko yamaze kuba asaba imbabazi. Ese byagenze bite kugira ngo ahabwe iyi karita y'umutuku? Arne Slot yagize icyo atangaza ku mukino afitanye n'ikipe ya Man United. Ni ibintu bikomeye cyane. Arne Slot se yatangaje iki byose ugiye kubikurikira kuri CBRS Studio Sport hamwe na David. Manchester United Ruben Amorim mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje abakinnyi babiri bagomba kongera amasezerano cyangwa se agomba kugumana nabo mu ikipe ya Man United. Ese abakinnyi Liverpool. Mohamed Salah yamaze kuba atangaza ko ari wo mwaka wa nyuma mu ikipe ya Liverpool. Ese byose bimeze bite? Muri transfer ikipe ya Celtic iri mu biganiro n'umukinnyi wa Arsenal. So umukinnyi ninde? Byose nibyiruze kuba omenya gatanu kuri agatanu. Muri West Ham Julian Lopetegui yiteguye kuba yashyira imbaraga mu kuzamura agasore k'akanya Brazil. Ese ako gasore ni kande? Ese bimeze bite? Kagomba gusimbura bita Gerard Bowen muri sama mu mpeshyi mu ikipe ya West Ham United. Umutoza wa Spurs Ange Postecoglou yamaze gutangaza abakinnyi babiri bamubeshye ko barwaye nyamara bigiriye kureba indi mikino igiye itandukanye. Ese abakinnyi baza kugaragara ku munsi ku mukino bafite n'ikipe ya Newcastle. Byose uraza kuba ubimenya. Mu mashampiyona se bimeze bite? La Liga Santander ntayihari, bari gukina Copa del Rey, hakaza Premier League, Serie A, Ligue 1. Ayo mashampiyona yose arahari usibye Bundesliga. Ese aho ngaho bimeze bite? Byose ndakubwira imikino ihari uyu munsi kugira ngo uze kwikurikirana kandi uvuge ukuntu ibintu bimeze neza cyane. Byose amarezilite yose tuzagaruka ku munsi wo kwa mbere tureba nibyo abatoza bagiye batangaza mu bitangazamakuru, amarezilite ukuntu yagenze byose bigiye bitandukanye. Nzagenda mbikubwira gatanu kuri agatanu ku munsi wo kwa mbere yuko rero nanzika n'ikiganiro icyo ngusabye ni kimwe: kora subscribe, share kugira ngo twaguke. Turi muri gahunda yuko tugomba kugira ibihumbi 50 subscribers, 50, ndetse no kugira views nyinshi abantu mureba bino biganiro byacu. Rero icyo nagusaba ni kimwe: kora subscribe, ukore na share. Fata link uyisharinge mugenzi wawe, n'undi ayisharinge mugenzi we, n'undi ayisharinge mugenzi we, ubundi ku migabane igiye itandukanye, yaba ku mugabane Burayi ndetse n'ano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tube twabasha kuba twakaguka kandi bikanadufasha gushyira imbaraga mu byo dukora no kubaha breaking news za hatari tugenda tubashakira abantu bagiye batandukanye, bitewe nuko ariko hari abantu benshi badukurikira baba bakeneye bino bintu byacu. Mureke twanzikire rero kuri Cristiano Ronaldo amaze gutangaza ahazaza muri Al Nassr. Ese Cristiano Ronaldo yabashe kuba atangaza iki? Cristiano Ronaldo yavuze ko yishimye kandi yishimiye iterambere rya Saudi Pro League. Ni championa yo mu gihugu cya Arabia Saudite kandi we n'umuryango we bishimye igihugu babayemo ndetse n'iterambere bari kugiriramo ndetse n'imibereho myiza bafite mu gihugu cya Arabia Saudite. Yagize ati: nishimiye kuba umuryango wanjye aho urishimye, umeze neza kandi n'abana n'iterambere ryose ry'umuryango muri rusange twese tumeze neza cyane. Kandi yishimiye n'iterambere ry'umupira w'amaguru muri Arabia Saudite. Anatangaza ko akeneye kureba iyi championnat Saudi Pro League cyangwa se iri terambere ry'umupira w'amaguru muri Arabia Saudite mu myaka 10. Ese bizagenda bite? Cristiano Ronaldo igihe nibyo yabaye atangaza. Navuze yuko yishime kuba ari gukina muri Al Nassr kandi niteguye gutwara ibikombe bigiye bitandukanye muri Al Nassr, nubwo ngo kubitwara ikipe Al Ittihad na Al Hilal bitoroshye cyane, ariko avuga ko azakomeza asunika kugira ngo arebe niba yatwara ibikombe aya ma equipe. Ese Cristiano Ronaldo ibyo no muri Al Nassr byose tugenda tubagezaho, dore ko amasezerano yazarangira muri sama. Ese azongera amasezerano y'imyaka 2 yari yasinye, azongera hindi cyangwa bizagenda bite? Byose nibyo tuzagenda tukubwira mu makuru yacu ataha. Bamwita Vinicius Junior Vinicius Junior yamaze kuba asaba imbabazi. Yasabye imbabazi rero
abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid ndetse na Real Madrid muri rusange abasaba imbabazi ko yabatereranye mu mukino bakinaga n'ikipe ya Valencia. Yahabwaga ikarita y'umutuku dore ko umunyezamu yamukozeho uwo bita Vinicius Junior amaze kwitura hasi ahaguruka musunika ni umujinya mwinshi cyane, bituma rero bahita bamuhereza ikarita y'umutuku. Ikarita y'umutuku rero ishobora kuzamusibya imikino 4 muri La Liga Santander adagaragara ku mukino wari wose wa Real Madrid. Gusa Carlo Ancelotti yamaze kuba atanga umurongo avuga ko iriya karita itariyo, umunyezamu wa Valencia yamusunitse ndetse na Vinicius akamusunika, bose rero bakagira icyo bakora, ibikorwa bakorana. Ubwo bivuze ngo rero ko yari karita y'umuhondo ku mukinnyi wa Valencia ndetse no kuri Vinicius Junior bazajurira iyi karita y'umutuku. Ese bizagenda bite? Niba jurira ikarita y'umutuku bazayikuraho cyangwa bizakomeza iyo mikino 4 bibe abe yayisiba uwo bita Vinicius Junior? Mu yandi makuru rero muri Espagne tutarahava nuko bita Dani Olmo ndetse na Pau Victor. Ku mugoroba rero nibwo uwo bita Laporta yari yasezeranyije abafana b'ikipe FC Barcelona ko ari baha igisubizo cyo kuri Pau Victor no bita Dani Olmo. Gusa no kuri uyu wa gatandatu biracyakomeje, biracyari imbiri ndetse n'ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Espagne. Ese Laporta arandikisha Dani Olmo na Pau Victor cyangwa se biraza kuba bigenda bite? Byose no gutegereza tukareba. Ariko amakuru cyane y'ukuri nuko Dani Olmo na Pau Victor ntibarandikishwa, gusa kwandikishwa biri mu nzira kuko Laporta ndetse na bandi baba hafi y'ikipe FC Barcelona bakugenda babishyiramo imbaraga, ndetse bishobora no kuzanangira ikipe ya Barcelona igiye mu rukiko kurega ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne. Ese bizaba bigenda bite? Byose nibyo tuzakubwira amakuru yacu ataha. Ancelotti yagize icyo atangaza yagize icyo atangaza ku ikipe ya Manchester United bafitanye umukino ku cyumweru ku isaha 12:30. Ese Ancelotti yaje kuba atangaza iki? Yaje kuvuga ko nubwo ikipe ya Man United iri ku mwanya 14 muri champion ifite amanota 22 atari ikipe yo gusuzugura. Yaje avuga ko Ancelotti yaje atangaza ko uwo bita Ruben Amorim ari umutoza ukomeye cyane ushobora guhagarika ikipe yari yose mu gihugu cy'Ubwongereza. Anatuvuga yuko ikipe ya Liverpool ititeguye kuba yajenjeka imbere y'ikipe ya Manchester United, kuko ushobora kujenjeka imbere y'ikipe ya Man U nubwo iri ku mwanya 14 amanota 22 iriya abari derby yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ikaze rwose ikagukura amanota nk'uko Man United yabikoze ku kipe ya Manchester City. Ubwo rero Ancelotti we yamaze gutangaza ko anabwira abafana ko atazajenjeka ahura n'ikipe ya Manchester United ku cyumweru ku isaha 12:30. Iyo match se bizagenda bite? Resultat zose tuzogezaho ku munsi wo kuwa ambere. Muri Manchester United noneho Ruben Amorim yamaze kuba atangaza abakinnyi azakomezanya nabo. Muri abo bakinnyi rero byatunguranye cyane, byatunganye n'abafana b'ikipe ya Man United harimo Jacob Maguire. Maguire rero akaba yamaze gutangaza ko uyu mukinnyi azakomezanya nawe kuko afite responsable we ku giti cye kandi ni n'umuyobozi mu ikipe ya Man United nubwo atakiri kapiteni. Ariko uwo bita Ruben Amorim yamaze gutangaza yuko nta bayobozi bafatika ikipe ya Man United ifite. Bivuze ngo Ruben Amorim ashobora kuzongera agasubiza ubukapiteni Jacob Maguire uri no kwitwara neza mu ikipe ya Man United. Ese bizagenda bite? Ruben Amorim azahereza inshingano Maguire cyangwa se bizagenda bite? Gusa abafana bo ntago bemeranya kuri Maguire ko Ruben Amorim yamukomezanya. Byose ni ugutegereza tukareba Ruben Amorim arahereza Maguire amasezerano y'imyaka ingahe, biraza kuba bigenda bite? Byose ni ugutegereza tukareba. Gusa ntago ari Maguire wenyine, ndetse no bita Amad Diallo nawe araza kuba akomezanya n'ikipe ya Manchester United dore ko akiri na mutoya cyane. Tukiri muri Manchester United, uwo bita Victor Gyökeres bakiri mu biganiro rwose yatsinze hat-trick rwose mu bitego 4 banganyije n'ikipe ya Victory de Guimarães muri championnat ya Portugal Premier League. Akaba ari uko rero ibintu byifashe Man United. Ese bizagenda bite? Gyökeres izamubona cyangwa? Byose no gutegereza tukareba. Muri transfer ikipe ya Celtic iri mu biganiro n'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal the Gunners. Uwo mukinnyi ninde? Bamwita Kieran Tierney. Uyu Kieran Tierney rero akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal wayijemo mu mwaka wa 2019. Uyu musore rero w'imyaka 27 yavutse tariki ya 5 z'ukwa karindwi mu 1997 avukira Douglas
ho mu gihugu cya Scotland. Uyu musore rero ikipe ya Arsenal yakomeje kurangwa n'imvune cyane muri Premier League, akaba rero ikipe ya Celtic iri mu biganiro nawe ngo arebe ko yayigarukamo akomeze kuba yayikinira myugariro y'imyaka 27 abakiri muto cyane. Rero ikipe ya Celtic yakaba yamugaruye uwo bita Kieran Tierney, ikaba ishaka kuba yamugarura kugira ngo abe yayifasha mu mikino igiye itandukanye. Kuri miliyoni 25 z'amapaundi yaguzwe uyu musore Kieran Tierney yaranzwe n'imvune nyinshi cyane muri Arsenal, ntabwo yigeze agaragara cyane, niyo mpamvu Arsenal nayo yiteguye kuba yamugurisha ikaba yakisubira muri Celtic yanahozemo, ari nayo yaje muri Arsenal avamo. Muri West Ham, Julen Lopetegui yiteguye gushyira imbaraga mu gushyigikira umusore w'umunyabrazil w'imyaka 18 wavutse tariki ya 9 z'ukwa kabiri 2006 avukira mu mujyi wa Aracaju ho mu gihugu cya Brazil. Yaciye amakipe atandukanye nka Palmeiras yo mu gihugu cya Brazil ndetse na under 17 ya Brazil ndetse na under 20 yayo. Gusa uyu Julen Lopetegui yiteguye kuba fasha yamushyira imbaraga mu myitozo yewe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo azabe asimbura bita Gerard Bowen. Andi makuru rero nuko uwo bita umutoza w'ikipe ya Spurs Ange Postecoglou yamaze gutangaza impamvu yashwanye na James Maddison ndetse no bita Brennan Johnson bashobora no kutagaragara ku mukino ikipe ya Spurs ifitanye na Newcastle mu kanya saa 8:30. Ese byagenze bite? Aba basore rero James Maddison ndetse no bita Brennan Johnson babeshye umutoza Ange Postecoglou ko barwaye, gusa bigira kwirebera umukino wa nyuma kuri Stadio Alexandra Palace mu mukino wa nyuma wa 16 hagati ya Luke Humphries ndetse no bita Peter Wright. Bagiye kwirebera umukino rero wa that abasore rero bashobora kutaza kugaragara, bashobora kuza no gufatirwa n'ibihano byose tuza kubabwira kuntu byifashe. Mohamed Salah yamaze gutangaza yuko atazakomezanya n'ikipe ya Liverpool. Ese bimeze bite? Mo Salah yamaze gutangaza yuko ari umwaka we wa nyuma mu ikipe ya Liverpool. Ese uyu musore azerekeza he? Ese azajya nawe muri Arabia Saudite? Ese abandi ma ekipa azayafungurira imiryango ayajyemo? Byose bizagenda bite no gutegereza tukareba. Azasoza amasezerano ye muri Asama, tuzategereza turebe rero azagana he Mohamed Salah, ese azajya mu yandi ma ekipe, ese azajya muri Saudi Pro League, byose no gutegereza tukareba. Munyemerera twigire mu mashampiyona agiye atandukanye. Amashampiyona araza kuba akomeza kabisa. Reka duhere muri Premier League. Premier League mu kanya saa 8:30 hari imikino ikomeye cyane. Uri buzi ikipe ya Tottenham n'ikipe ya Newcastle United saa 11. Ikipe ya Aston Villa iraza kubikina n'ikipe ya Leicester City, naho saa 11 ikipe ya AFC Bournemouth iraza kwakira ikipe ya Everton. Ikipe ya Crystal Palace iraza kwakira ikipe ya Chelsea, match ikomeye cyane ku saa 11. Naho ikipe ya Manchester City iraza kwakira ikipe ya West Ham, nayo no match ikomeye, match nziza cyane ku saa 11. Saa 11 Southampton iraza kubikina n'ikipe ya Brentford, naho no mukino ukomeye cyane tutagikwiye kurenza ingohe. Sorry, ku saa 9:30 Brighton and Hove Albion iraza kwakira ikipe ya Gunners ya Mikel Arteta. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose no gutegereza ukareba. Ku munsi w'ejo iyi champion izakomeza. Fulham ikina na Ipswich Town, na ikipe ya Liverpool izabikina n'ikipe ya Manchester United. Umukino ukomeye cyane uzaba ku munsi w'ejo. Ese Liverpool iragaragaza ko ikomeje gushyira imbaraga mu gikombe cya Champions cya Premier League, cyangwa se Man United iraza kuba yekuraho atatu nayo ikomeze kugaragaza yuko igihari Narakiri ku mwanya wa 14 n'amanota 22, Liverpool ikaba iri ku mwanya wa mbere iyoboye n'amanota 45. Ese biraza kuba bigenda bite? Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo, result zose n'ubusesenguzi buryo butandukanye byose tuzabagezaho ku munsi wo kuwa ambere. Twese cyane reka twigire muri Serie A. Serie A rero nabo baraza kuba bakomeza kabisa, ni championnat yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Venezia iraza kubikina n'ikipe ya Empoli ku saa 10, Sama ya Fiorentina na Napoli, ndetse Hellas Verona iraza kubikina n'ikipe ya Udinese. Niyo mikino ihari uyu munsi. Ku munsi w'ejo ikipe ya Monza izabikina n'ikipe ya Cagliari, Lecce ikina n'ikipe ya Genoa, ikipe ya Torino ikina n'ikipe ya Parma, naho ikipe ya AS Roma ku munsi w'ejo izabikina n'ikipe ya Lazio.
Muri Ligue 1 rero birakomeye cyane aho ikipe ya Saint-Etienne izabikina ikipe ya Reims uyu munsi, Lille na Nantes ikipe ya Lyon n'ikipe ya Montpellier aho ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Ejo ikipe ya Angers izakina ikipe ya Brest, Strasbourg na Auxerre na ikipe ya Marseille n'ikipe ya Le Havre nayo bizabikina ku munsi w'ejo. Mureke dusoreze muri Copa del Rey. Copa del Rey muri Espagne amakipe akomeye niyo nabateguriye, na amakipe abiri gusa. Ekipe ya Barbastro izabikina n'ikipe ya FC Barcelona na ekipe ya Malabela izabikina n'ikipe ya Atletico de Madrid. Akaba uko rero ibintu byifashe. Generaliza ba David NCBR Studio Sport. Subscribe na share byawe birakenewe, ndetse no gutanga niko kasharinga abandi kugira ngo ibiganiro byacu kugeraho 5 kuri 5. Dukeneye no kwaguka cyane ku subscribers, abantu badukurikira babe benshi cyane, bagere kuri 50,000 turenge tugere kuri za miliyoni. Byose ibintu bikwiye urushaho kugenda bigenda neza cyane. Ngewe rero nari Izabayo David NCBR Studio Sport. Ciao ciao.